Tala Tala Fou mai le siufofonga le lau mua mo le nei aso o la sotolo te se malua whelua wha. Ua whaalia tunga lunga le au whaingaluenga pito I luma le whale mai, ona ua iai se fuafuanga e whaamuta la tunga luenga mo le tausanga fou. O le au whaingaluenga le whale mai o le a whianga luenga e iai le au te umuenga whaamama potu, mai lato e fisosoani le whaatumuina o whata mo mea whaingaluenga fo mai. E tusama le whaasfulu tangata whaingaluenga lango I le whale mai au ki la Nima Green Lane Clinical Center, na wala au mo se whanotanga I le vaiaso taluai, malongoina I ai le atala, na whailoa le au whaingaluenga I le leite o New Zealand, sa matua I whaate I lato o nisi wa whetangisi, ma whaali ma whatianga e ono o I tangata ngase pe a ave e sea la tonga luenga, na ta uai le Health New Zealand po le te whatu ora, ele I whaia se fuafuanga e whaate aia matawhai oi, ai wana ale whailo mai e ono iai ni suinga, o le vaenga o le au whaingaluenga, na whaavaina I le taimi whato au o mai le COVID-19 I vai le atunuu, e whesosoa ni ai I fo mai, maisi au nanga I le whale mai, o le whaamoe mo ia matawhai oi, e leo ni ngā luenga whaafo mai, o le langolangoina leo le au whaingaluenga I wards ese, pe o le whaatulanganga o mea whaingaluenga, o le te unga o oka, whaapea le whaamamanga o moenga o mai ua tea. Ua whaalia se tasi o le au whaingaluenga o loa a fia le lisi o le au whaamalolo, a whaia whaamuta la tonga luenga, o le a whaamalo si ai fo mai e whaianga luenga e le tatau o na whaia e fo mai. Ua whaamaunia le MPI le sosolo ai o le bird flu, po le whaamai manulele I se lafu moa o tako e tusa malevalu se fuluafe moa ua fuafua e whaalalo I le Mainland Poultry's Hillgrove Egg Farm, whaaluaina mai le wha se fuluafe, o le lafu manu e whaapa moa, mai se launo se fuluafe lo na whaitaua whai o moa e iai. Sau noa le fo mai e suesueina mata uputau I whale mai Dr. Nigel French I lunga le Morning Report, o loo iai lava noa e mawhai ai o na pepesi atu le whaamai o manulele I tangata soifua, o le awa aia fo I le siti o le tau o fua moa I supermarketi mawhale o loa ini aso o iluma. E tusama le tolus fulu ono afe tausi soifua o whaatosanga ma le au whaingaluenga fisosoani le whale mai, o lo o sawa vali ese mai I ngā luenga mo le valu I tūlai le aso, o na o le whaaleoina o le tete e atu I fuafuanga e whaamutai le polkalame o le Care Capacity Demand Management Program. Na tā ua le pulisili o le asosio tausi soifua Paul Coulter, o fe whaatawa inga tu whaatasi I mea whaingaluenga ma o loa tetele na matawina I le saunga le mo tangata ngase, na matua popole sui o le uni le fuafuanga a le soifua maloloina e tauwhia I lea polkalame na le fiafia fo I sui I le te whaatuora, o na o le whaatapula aina o tūlanga whaatau, mo le whaamautuina I le tasi pasene o le whaitawa o whai, e whaatupe matutongi ai le au whaingaluenga, e tutusa lea ma le tesi le 5% I le tausanga mua ai o atu I le tasi pasene I le tausanga lona lua. O lona winga o tausi soifua, whaatosanga, I si tangata whaingaluenga le soifua maloloina, o le aofo ina atu I aisi I tanga o tutongi, e I lalo ifo le fua whaatatau o le tau o le soifuanga o lo o iai nei. E ono whaatuputupula I ai le numero o lau whaingaluenga a le soifua maloloina e tu ua New Zealand, ai anga I atu mo au setalia I le lumanai, o nai mo mia e tausi soifua se si I tanga o tutongi, e atangi ai le tau o le soifuanga mai loa ai o lato to mai. Ua molia e se tamaita ilo na uso I le whaamasinonga o na o le tutongi ina o le rent I le valu tausanga talu o na nofofua I le whale nofo maututongi a le ainga o Christine Hepburn ma Angela Albert o le whanautene a Robert Tane na maliu I le luafes fulutolu I tutono le Willia Tane na ta ua I le vaivaina o lona whale I le Roberts Estate e nofo maututongi ela na whanautene to alua malona tali ia Thomas le ana amata no nofo ai talu na maliu le to alua Tane I le luafe se fuluono. Sa nofofua Angela I le whale nofo maututongi, ta lona maliu le to alua tane. Mana ia te e alu ese mai mali whale, ina ua whaatonuina I lona uso e te tawona tutongi lana tupe. O loo manana o Thomas ma Christine, ina ia toi whaatau atu le whale ale lato tama, ina ia o ngatasia I mamana onga o loo le mawaenga ale toia ina. Ele ia lo atu Angela I le whaamasinonga na wala awina I le masina taluai, ma o loo whaawawona ngā lulu e lo ia ma whaamasino e ilo lea mata upu.
O loo tamawhai se ainga I kalai estete e au mai le tino maliwa Rachel Wagner 50 tausanga le matua na whanaina e lana tamas 10 tausanga I United States. O Wagner o silia ma le 30 tausanga o au maui Amerika malona to olua Amerika le ana la tetea whaatasi ima lana tamas 10 tausanga o Liliana. Whaalia se sui o le ainga o Liliana sa onga I le fale mo maasina I tele masafia fia I taalonga I lunga le initaneti ai maisa I taalonga taufana. E luanga luenga le tina ya Rachel e tau mawhai ai lea onga alana tama. Whaalia leo na mai au na whana e le Tala Fou lona tina sola loi le taawale alona tina ma o tipupu lona ulu a nga I atu I Atlanta peitai na fuli le taawale na ia aveina. Na mawe leo ni tustusinga I lungo le telefonia le Tala Fou e whaapea e le to atasi le tangata na fuafua e whana ina le Tala Fou. Maolo omo o mia le ainga se fesosoani ina ia mawhai ai ona au mai le tino Rachel I New Zealand. Tala Fou ia mai le siufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli.